دما خوش ببینرین هجا ایرو 29 سبات 2024 روشان جروشا پیشمه بویرو گشتن هری سرکی و هری بالکشین کو دناوا روژه ده قومینه امی جوار دناوا بولتنا داویا روژه ده پیشکش بکن. لدیری که جنازه سی اندامین هزین سوتروین دیریشا دولتا ترکیه قرکرده شهید بونه هاتن اوغر کرند مراسم اوغر کرنه ده هر سال لدیش داگیرکریا دولتا ترکیه هبو ولاتیان اینکو تبلی مراسمی بوین سوزا شپاندنا ریا شهیدان و پاراستنا دستکفتین هر میدان. لباجر دیریکه جدانه پشتی نیبرودن جیان لباجر تفهاتیا تفزاندن چمکی خلک باجر گندوار دیریکه بر آفه کوچراتا گرگلکه و رمیلان تفده لفر لباجر دیریکه کمبونه دستبکی مراسم شهید نامنه بجان بخوین هندار شهید الثبات في أرضه والدفاع عن أرضه ووطنه. لدیش هرمی دولت ترکیه قرکر به آوک هوانه ایریشان پیکتینه تنیج دست پیکا سالی و نیزی 2000 ایریشین بجای او ازمانی پیک آنینه یک جوان ایریشان جی دوه لدیری که لدیش هزین آسایشا سطوروی بو پیک هاتین هرمی به هفگردن حلوز داخوانیشانی داگرکریا دولت ترکیه دان حوالامه جوانا جمعه تکلدار مجاری راپورا که آمده کریه عملی تماشا بکن. کرد عرب سریان آشور و چرکز دبن آرمانچ بچوک و مزنان نابینن چعبردان هفگرتنا پیکاتیان رحی براتیا گلان و پروژیان توا دموکرات دولتا ترکا داگر کر یا کو دیرو کاوی بخوینه و کوم کجیه تناسین چاوی خوال سر روش آوا راناکه جوه هیا کو و ببالا فروغ فين هفقرتنا قلان بوش بكا لأو شاش دركت. اليوم باستهداف قوى الأمن الداخلي السطور واستشهاد الرفاق تبعنا من السوريان والعرب الموجودين. هذا هدف قرتنا هيزن سطور وشهيد كرناوان دليل كو دولة ترك إيريشي حمو بكاتين هرمي دكا. يستهدف كل الأطراف. أو تشبكن أو حروش ما بيخن أو سر عرضو بن عرضة ما بنباران بكن غلا مازن باپیری مش مرا گوتیاش بریا 105 ساله ام بطولکو کرنگو خزا خوش جان بکن ام بی آب بمینن ام بی کهرب بمینن ام بی محروقات بمینن ام بی خاکی برنادن ام جان بکن وگه سر جان خواه خزایاش بری 1000 ساله دو دنا و ساعتك تنیده داگرکریا ترکیه 4 عربل دیری که گندر ویکرن آرمانج یک لگند خانه سری یک جیلوانه که عربية حيزن ولكاريا هندورين سوتوروجي جي ديريكي دركت داكو بچه جيه بويري بو آرمانج و هريداوي جي عربية كو بريندار ودگو هستن نخوشخانيات ديريكي لبر دريه درباس بونا باجير بومباران بو دما بومباران چه بو؟ او جير في دريه بون ليه بريندار راكرنا نخوشخانين اويجي خوارينگها ناسكريا لبر دريه درباس بونا ديريكيا جبر بمباران تشتكتي دنمايا ما هونري بمباران چبي بمباران ازماني چبي بلكي هوديتا خارنگه قالك تعدايلي بي وكارمند مجد دو بريندار كتن مع الاسف وضعي وانا مختره باشا وزديوي خساره مادي گلک چی بین؟ ده انجام وی ایریشا هوانه ده سه اندامین هزینه و لکاریا هندورین سوتور و شهید بون و 8 بریندار دناوا وانده 6 سویلن گلک جوان بریندار جی روشوان گرانه دولتا ترکا داگر کرج سری وی سالی و حتی روژا ایرو 1957 ایریشن عزمانی و بجاهی لدیجی هرما باکور و روشلات السوری پیک آنینه
بالهر لدجيريشن دولة تركيا قركريين لسر هرم الطيبت دوهيا لديريكي بيك هاتي خلقي هرمي بهيرسن او دنافا چالكين جور بجوردنا مجلس مالباتين شهيدان لجلك دبرين هرمي داخونيدان او ايرش شرمزار كرن. جرايا گشتيا جهاني را مجلس گشتیا مالباتن شهیدان عفرین و شهبایی بداخویانیکی ایریشین دولتا ترک لتیجی دیریکی شرمزار کرد. دولتا ترک آدا گرکر به ارمانجا تکبرنا آشیتیا سیویل و دستکفتیا نرفبری آخواسر هر روش با آوایی که هوانه شر خوین سوچ لدیجی هرمین اوله ین باکور و جلات سوریه دومینه. مجلس بانگ لحمو پیک هاتین هرمی کرکو برک خرابن و دستکفتی نزاروکن خواب پارزن. بيان إلى الرأي العام مرة أخرى وفي خرق واضح وسافر لكل الأعراف والمواثيق شنت وأمام مجلس گشتیا تاخن شیخ مقصود و اشرفی ین حلبه جی ایریشین هوانه ین لدیجی دیرکی به تندی شرمزار کرد. مجلس دیار کرکو آرمان جاداگر کریا ترکی جوان ایریشان تکبرنا ایرادیا گلی هرمیا او هاگوت. وینا وی گلی جپولایا او قط نایشکاندنه. به هر آوایی امل رخ هزین خواب سکنن او خاکا خوش داگر کریکی نو بپارزنه. مجلسی بیدن گیال همبری بان ایریشان شرمزار کرو افتش دانی زمانه. اب ایریش آرامی اولهی و استقرارا لهرمی خراب دکه و ریل برزندی بنا داعشی و دکه. دوی ایدی دولت ناونتوی و سازی مافین مروان به ارکی خرابن و بان ایریشان وکی سوجن شر ببینن. بيان إلى الرأي العام باسم مجلس عوان الشهداء في تل حميص ندين ونستنكر الهجمات العدائية المتكررة. هروها مجلس مالبات شهيدان تل حميص جي داخويانيك دا وهاگوت. ایریشن دولتا ترک بردوامیا کومپلوین دشمنانا ین دولتا عثمانی ين لديشي كلي هرمنا. ما هي إلا استكمال المخططات العدائية على مناطقنا من قبل ارتشا تركيا داگیرکر دارستانین گوندین نافچا شیروای توپباران کرن ده انجام دلشکری که حکومت شامی هات کشتن او یک جبریندار بو. ارتشا تركيا داگیرکر دارستانین گوندین سخانه که او گونده عقیبه ین نافچا شیروای بسه گلین او بیس او هوانان توپباران کرن. ده انجام توپباران دلشکری که هیزین حکومت شامی هات کشتن او یک جبریندار بو. هر وها ده انجام توپباران داگیرکریا دولت ترکیه لسر گنده سوغانه که نافچا شیروایی جناب ناوی امینه حکومت محمد آنوز سال جبریندار بو. وی صبح گنده تهانه یه شبای جب دجواری هات توپباران کرن. ده انجام توپباران دولتی بناوی یوسف حیاکی یسی سالی شهید او زاروکی وی بناوی عبدالرحمن الحیاکی 16 سالی بریندار بو. نوچگانی میں جوان مصطفی لجه بویاری آگاهین داوی رادگینه. بله تماشاوان هجا وکاکو دیمان داخیات که داگر کریا ترک ایرو د ساعت سبه دا توبارنا خالصر گنده طعنه گریدای شهبای پیکانی د انجام دا وک نها خیاد که کو املجه مجنه فروجانه کو مجنه که سویلان کو ولاتین و گندینه د انجام توباران دا وک زرارن کو خیاد کند دیمان دا خیاد که داگر کریا ترک به سر بر ساعت سبه دا توبارنا خالصر سویلا پیکانی د انجام وی داجی بریندار جهنه ولاتین کو لوی مجانی لکاروبار خود کن پیشیان خود در بازکن در انجام ویدا هم ضرر مادی جی و هم جی خودی نوی یعنی بریندار بونه دم پیش دا امی آگاهی زیادتر بوارا پرور بکن. آوان ایریشان دا ولاتی یک شهید بو و ولاتی یک جی بریندار بو. کلی جه کوپه دا بارا جیان خود کرن لوی داره تو باران سروان پیک هات. ولاتی کو شهید بویه بناو یوسف الحایک 30 سالیه و یه بریندار جی عبدالرحمن الحایک 16 سالیه. ریخستنا شپاندنا مافی مروان درباره داگیرکریا دولتا ترکیه یا سرخاکا باکو روشتات سوریه او به سوریه باوی که گشتی در راپورا کو آماده کری بو به رای گشتی را پار وکر در راپور ده بالتیک شاندنا لسر هویتی او کریارن کو لعفرین گریسپی او سرکانی تینکرون او تیگوتن ترکیه برپرسیار وان سوجین شره. ریخستنا شوپاندنا مافین مروان هره تیکلداری داگرکریا دولتا ترکیه لباکور و روشلات سوریه راپورک وشاند.
Di raporê de ku heftî 6 rûpele baltêk şandin li ser hovîtî û binpêkirinên li herêmên dagirkerî ên mîna Efrîn, Girêspî û Serêkaniyê ku li dijî Kurdan tê kirin. Di raporê de tê diyarkirin li herêmên Bakurê Sûriyê ku devleta Tirk dagir kirine, sûcê şer yê potansiyel tê kirin wiha tê gotin. Tirkiye berpirsyarê van sûcên şer e. Li van hereman her tiştî bi zora çekê tê kirin. Kiryarên mîna binçavkirinên keyfî, girtinên derhiqûqî, tundiya zayendî, îşkence hatine belgekirin. Bi taybetî, Kurdên ku li van heraman dijîn rastî van binpêkirinan tên. Di raporê de tê diyarkirin sala 2018 bi dagirkirina Efrînê, sala 2019 jî bi dagirkirina Serêkaniyê û Girêspî re bi sed hezaran kes ji ciyê xwe hatine derxistin wiha tê gotin. Bûyerên dizî, talan û destanîna ser mal û milkan dewam dike. Yên li dijî van kiryaran derdikevin jî tên binçavkirin, revandin û îşkence li wan tê kirin. And it also opened up more workforce opportunities and in fact promoted. Yek ji rêveberê rêxistina şopandina mafê mirovan yê li Rojhilata Navîn, Adam Kogel derbarê raporê de axivî. Kogel dibêje, dagirkirina hin herêmên Bakurê Sûriyê ji alî Tirkiye ve derfetên bêhiqûqiyê, bêceza hiştirê, binpêkirinê zêde kir. Ev der, ji bûyîna herêmên bi ewle gelekî dûr in. Her wiha Kogel bang li Tirkiye kir ku van sûcên şer rawestîne. Hinek hêzên tarî dixwazin herêmên rêveberiya Xweser jî mîna yên dewleta Tirk ew dagirkirî lê bikin, çawa mîna li Efrîn, Girêspî û Serêkaniyê welatiyan birevînin û berdêlawiyekê de jî pereş malbatên wan bixwazin lê hêzên Qesedê nîşanî wan kesan dan ku wê nekarin aramiya herêmê wiha têk bibin. Şervanên Qesedê keseke ku li Reqayê ji aliyê komeke sûcdar ve bi armanca xwestina fîdyeyê revan dibûn rizgarkirin. Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê li ser malpera xwe daxuyaniyek belav kir. Li daxuyaniyê de hate gotin hêzên Qesedê dest bi çalakiyên lêgerîn, lêkolîn û komkirina agahiyan li ser revandin û kesên bîkarî dikin kir. Welatiyê bi navê Hüseyn El-Xalif Eldalî yê ku ji aliyê kesên çekdar ve hatibû revandin, ji aliyê Qesedê ve hate rizgarkirin. Hêzan di demekê Kurd de cihê hatî revandin zanî û yekser ev cî xiste çemberê û bangên radestkirinê kir. Li ser banga hêzên Qesedê yên ku welatî revan dibûn bersiv dan û xwe radestê hêzên Qesedê kirin. Bi vê re kesê hatiye revandin hat rizgarkirin û li malbatê vegerî. Li gorî Qesedê Eldalî di şeva 12 Sibatê de ji hêla gelek kesên çekdar ve dema ku wî erebeya xwe dajot riya wî girtin û ew ber bi cihekî nediyar ve birin û piştre fidyê ji malbata wî xwestin. Welatiyê bi navê Hüseyn El-Xalif Eldalî yê ku hatibû revandin wiha behsa revandina xwe kir. صاحب أفران وحلويات الدالي الرقة شارع الوادي. Ez xwediyê firine Eldalî ya li Reqeyê me. Ez di roja duşemê 12 Sibatê de demjimêr heftê êvarê li kolana Muhtim li pişt dibistana epî temam hatim revandin. Hema min dît erebek li erebeya min da, kesên li erebê de jê daketin û hatin dest û rûyê min girtin û ez xistim erebeya xwe. Yê ku min revandin 4 kes bûn. Min birin malekê, min xistin odeyekê û gelek pir ji min kirin. Paşê îşkence li min kirin, da ku ez ji wan re bêjim çi milkê min heye. انت ايش عندك املاك، ايش بي عندك ممتلكات، وين مصاريف، وين كذا. Hüseyn El-Xalif Eldalî anî ziman ku piştî çend rojan wan jê re gotin em ê te berdin, lê divê tu 500,000 dolarî bide me û wiha pêde çûm. بعدين بعد فترة كم يوم طلبوا مني فدية 500,000 دولار. Min got 500,000 dolarê min tune ye. Gotin ger tu nedî em ê te bikujin. Ez 15 rojan revandî mam. Her roj îşkence li min kirin. Dema dîtin ez nikarim 500 dolarî bidim, ji min re gotin em 300,000 dolarî dixwazin. Hiştin ez bi malbata xwe re biaxivim. Da ku periyan li wan bixwazim. Ez bi saya hêzê Qesedê hatim rizgar kirin. Hemû sûcdar jî hatin girtin û niha di destê Qesedê de ne. وهم حاليا موجودين بيد قوات سوريا الديمقراطية.
هروها قصد دیار کر کو او خلک هرمی بپارێزە و دێ هەر کەسێن ku dixwazin ewlehiya şêniyan têk bibin û kiryarên têkbirina îstikrarê bikin wê ceza bikin. Lizapê hêzên gerilan bi rêbazên sekvaniyê li dagirkerên dewleta Tirkiyeyê xistin di encamê de pergaleke radarê du kamerên mobes û termalek hatin bêkêrkirin li aliyekê din. Hata ragandin artêşa Tirkiya Qirker li bejahiya çiyayên Bagokê Mêrdînê dest bi operasyonê kiriye li gorî agahiyan tevî cerdevanan bi hezaran leşker ber bi herêmê ve hatine veguhestin û bombardımaneke dijwar heye her wiha ji bo ku gundê ji malên xwe dernekevin jî zext li wan tê kirin. Navenda ragihandin û çapemeniya HPG li ser çalakiyên gerîla û êrişên dagirkeriyê daxuyan yekda. Li gorî vê, gerîlayan li herêma Rojavayê Zapê 26 Sibatê bi rêbaza sekvaniyê li dagirkeran xistin. Di encama çalakiyê de pergaleke radarê du kamerayên mobese û termal hatin vêkêrkirin. Hem wextî derbên gerîla artêşa Tirk a dagirker jî bi dronên bombebarkirî û teqemeniyên qedexekirî êrişên xwe berdewam dike. HPG da zanîn 27-28 Sibatê çeperên wan yê şeriyên girê cûdiyê herêma Zapê pênc caran bi dronên bombebarkirî hatin bombekirin. Her wiha bi giştî 22 caran balafirên şer jî herêmên parastinên medyayê bombebaran kirin. Li aliyê din li Bakurê Kurdistanê jî artêşa dewleta Tirk a dagirker di nava liv û tevgerê de ye. Hatta ragihandin artêşa Tirk li bejahiya çiyayê Bagokê yê Mêrdînê hezaran leşkerî dest bi operasyonê kir. Hatta diyarkirin gelek wesayetên zirxî ber bi herêmê ve hatine veguhestin û li gelek deveran çeper hatine avakirin. Her wiha ji aliyê medyadê ve jî gelek cerdevan û leşker hatine veguhestin. Li gorî agahiyan qadên bilind yên çiyayê Bagokê jî gelek caran bi balafirê şer hatine bombebaran kirin. Li gel van hate gotin, gundî jî bi darê zorê ji malên xwe hatine derxistin. Belê bînerên hêja em bi nûça xwe ya têkildarî çalakiya ku gerîlayan li herêmên parastinên medyayê pêk anî ve bînerên hêja re par bikin ku neqelemşor ew ne jî medya hewsiya dewleta Tirkiyeyê nikare ev têkçûna hêzên dewleta Tirkiya dagirker yên li herêmên parastinê yên medyayê bi taybet ya li herêma Zapê tê bibe di vê çarçoveyê de gerîla TV beriyan har agahand bu çalakiyên ku pêk tên ji xwe bi dîmenan bi rêya giştire par ve dike hepekê jî gotibo wan di hevdeyê Sibatê de li herêma girê cûdî ya Zapê çalakiyek bi bandor pêk aniye sû heft leşker hatine kuştin vê carê jî gerîla TV dîmenê çalakiyê bi rêya giştire par vekir em zêde dirêj nekin li dîmenan temaşe bikin. Ev ew dîmenin ku rejima serokê AKP'yê Recep Tayyip Erdoğan har dikin. Gerîlayên HPG'yê ji Astarê hevdê Sibatê li girê cûdiyê herêma Zapê operasyoneke şoreşgerî pêk anîbûn. Ev der qada berxwedaniya girê cûdî ya li herêma Rojavayê Zapê ya Şehîd Delîl e. Gerîlayên ku dikevin nava çeperên dagirkeran rêyên revê jî li wan digirin. Nana roj başa baş. Bu xurda. Gerîlayên ku gir kontrol dikin, çeper û cihên dagirkeran jî didin ber agir.
Navenda ragihanî û çapemeniya HPG beriya niha bi daxuyaniyekê diyar kiribû ku di operasyonê de 37 leşkerên Tirk hatine cezakirin. Her wiha beşek ji çek û cebilxane li ser dagirkeran hatine rakirin û yê din jî hatine bêkêrkirin. Devleta Tirkiya dagirker îro di danê Nîvro de li Şengalê wesayîtekê bi balafirên bimabarkirîm kir armanca êrişên xwe rêveberiya Xweser a Şengalê êriş şermezar kir û diyar kir ku di êrişê de endamê saziya malbatên şehîdan Sadun Mirza Elî şehîd bûye. Rêveberiya Xweseriya Şengalê nûnerên saziyên û xelkê Şengalê li ber meclisa geliya Sinûrê Kombon û daxuyaniyek çapemeniyê dan. Di serî de endamê meclisa gel a Zorava Nemir Poko dazanîn ku di êrişa endamên saziyê meclisa malbatên şehîdan Mirza Elî ku bavê sê zarokane şehîd bûye. Nemir destnîşan kir ku Devleta Tirkiya dagirker dixwest bi destê çeteyên Daişî êziyan tune bike û got ji dema fermana sey tebaxê ve êriş nerawestiye û Devleta Iraqê bê serwerî maye. Lê em bi şehîdên xwe bihêztir dibin û em ê heta dawiyê li berxwe bidin û terka Şengalê nekin. Hevseruka Partiya Azadî û Demokrasiyê ya SDP Mecîda Dexîl jî axivî û got em Devleta Iraqê bi tundî şermezar dikin destê wan jî divan êrişan de heye. Her roj êrişên me têkirin lê em serê danayînin û em ê li hemberî êrişan gavên xurtir bavêjin. Devleta Tirkiya dagirker li Silêmaniyê jî welatiyekê din yê ji Bakurê Kurdistanê bi êrişeke terorî kuşt. Welatiyê bûye armanca êrişa terorî Abdulkadir Sabrî Toprak e. Devleta Tirkiya dagirker di saetên borî de li Silêmaniyê li dijî welatiyekê ji Bakurê Kurdistanê êrişeke çekdarî pêkanî. Di êrişê de Abdulkadir Sabrî Toprak şehîd bû. Hate hînbûn ku cenazeyê wê rakirine tiba Edliya Silêmaniyê. Abdulkadir Sabrî Toprak bi salan ji ber sedemên siyasî li başûrê Kurdistanê mafê penaberiya xwestib û demeke dirêj li nexweşxaneyeke taybet dixebitî. Toprak ê bûye armanca êrişa terorî xelkê bajarê Bidlîs yê Bakurê Kurdistanê ye û bavê sê zarokan e. Pedeke rojane hemû erkên ku Devleta Tirkiyeyê daye li dijî xak gelê herême û gerîla bi cihtîne vê carê jî bi planeke nû dixwaze tevahiya başûrê Kurdistanê bi destê dagirkiriya Devleta Tirkiyeyê bide dagirkirin leşkerên Tirk bi cilên hêzên zêrevanî yên pedekê yên li herêma hatçûyînê dikin da ku li pêş çavên hikûmeta Iraqê û raya giştî weke pêşmergeyên zêrevanî werin dîtin. Devleta Tirkiye dî bi bombebarankirinna sînorê başûrê Kurdistanê nasekine ji ber ku di rastiyê de mesele ne PKK ye. Vê carê planeke nû dixwaze tevahiya başûrê Kurdistanê dagir bike. Ji bo pêkanîna vê plana xwe ya li dijî gelê Kurd di demên dawî de berpirsên paya bilind ên Devleta Tirka dagirker serdana Bexda û Hewlêrê kirin. Dixwazin hikûmeta Iraqê başûrê Kurdistanê PKK jî tevlî nava plana xwe ya nû bikin. Ne hikûmeta Iraqê ne jî aliyên din ên başûrê Kurdistanê vê plana Devleta Tirka dagirkirina xaka başûrê Kurdistanê qebûl nekirine. Devleta Tirk bi vî rengî dest bi plana xwe ya dagirkirinê kiriye. Destpêkê gundan bombebaran dike rê li welatiyan digire herin ser gundên xwe. PKK jî bi gev, çewsandin û nehiştina welatiyan a çûna ser gundên xwe hevkariya Devleta Tirk dike. Plan ne tenê ev e, Devleta Tirk û PKK li nêzî hev baragehan ava dikin. Ji bo di dema êrişên dagirkirinê de di aliyê leşkerî û îstihbaratî de bi hevbeşî planên xwe bicih bînin. Ne tenê ev leşkerên Tirk bi cilên hêza zîrevanî ya PKK li herêmê hatûçûndinê dikin da ku pêş çavên hikûmeta Iraqê û raya giştî wekî pêşmergeyên zîrevanî werin dîtin. PKK rojane hemû erkên ku Devleta Tirk daye li dijî xak gelê herêmê û gerîla bicihîtîne. Vê carê jî PKK bi cilên pasevanên sînor ên Iraqê hêzên xwe yê zîrevanî şandiye qadên ku gerîla lê şerê dagirkeriya Tirk dike û li van cihan baragehên leşkerî ava dike. PKK bi vê jî ranewestiyaye Wezareta Karên Hundir a Iraqê dixapîne û bi behaneya aramiya sînor pasevanên sînor ên Iraqê li gel hêzên zîrevanî li herêmê bicih dike.
هێژایی ببیرخستنê ku di rojên borî de keceke bi fermî hişyarî da plana nû ku PDK tê de beşdar e û daxwaz ji PDK û hêzên Iraqê kir ku xwe ji baragehên leşkerên Tirk dûr bigirin. بەربینەرین هێژەم لەبەر دگێژین داویە بولتەنە خۆیان داویە ڕۆژە و دەبێژین حتا جارێکە دەنوەرین پێچیاوە ببینن بنابەخێر و خۆشیێدە هەر شاد و بەختەوار.